Orang
Abri yagulo sini sohi bedi abo khulumung ne bising tei senglai mung nai. Hello, sini Narwai Rock, khum box sini no, sini referee no koi nai, sini kini botol no, line up khai nai, ground out lang na bagai nai. Sini volunteers bisa field gana. Abo dia kalau anak barang sudah oleh how come they yang kok sama baru itu bol kus mau nih tuh bol aja Jotono pasal lain faide. Joto tongai dong sini nat klainai jotono pasal lain bagi koyo. Darat पंजाब सिंध गुजरात मराठा मुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ आशीष मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे sini siari sini group volunteer bisingono sini khela jengir jangai sini honorable minister sini chairman sini sar ai hai buka dailo kusuk hai goalkeeper ni yak bawa phungsa kumane bising te har busonjit bono anu mungsang ya tei sini dera mung ya tei tui rong nang kangka tui khat tambai Khumlung Irrigation Society jaga ball. Anai Khabrongzak Johnson Maite, that's number 4. Dongan Absini Samsona, Natutok Maharaja Bir Bikram Memorial Knockout Football Tournament Season 2. 29 the team participate Kemeni. Tini final Sopaja. Final tak tuntango Khumlung Irrigation Society ba tournament organizani abon baginai sinaro nai tonai joto khelana hamsanai takuktai bukuk somni sohojogita nango jate जों kuno incident hamyarok jate nyatei bung chole ladi abo haike se जों kaisa tai kaisa buju lainai sini joto kisu जों successful nai जों sini खेलारनबो टुर्नामेन्ट अनो जों तेबो नाथातक जों सुनामै मानाय Jadi ama kira Sanaton Maite goalkeeper pas kai roka Khumlung Irrigation Society jaga ball dan bomba pas kira Momocha Maite ini jaga ball pas kai romane biaba nathtok ke naraka Naktia ni jaga ball Nalua Johnson Maite Johnson Maite duku mangha sini referee tongo sini referee of TFA Tripura Football Association ni Johnson Maite belake tungkurung Khumlung Irrigation Society ni
जों बिनि नायथावथाव गल जों सेमिफाइनालाव नखा सासेङाव बेलायखे 4 गल दावैनाय बो केप्लाय थाइखा खमलং इरिक्स साकरो गंगारा एफसी रंबो विकास माइती बॉल को नायथावथाव पoi रखा केबा क्लियर हेड खाइ क्लियर खाइखा Jersey number 2, Khumulung Irrigation Society ni Jisan Maite Siba head Kairoka Sanatomba pass Kairoka goalkeeper no Khumulung Irrigation Abangkena Khumulung Irrigation Society ni ball Okay, jersey number 2. Back pass Kairoka goalkeeper no. Long kusuke biru hoka. Head clear Kairoka jersey number 3 Muan Sangga. Foul kick buna bagai tangzat so nada to pass head khai clear Kairoka tamdomba tan
Jotono balaki hambai.